min gira na biya kan préparation ke taga acca Djily Mbaye a jega combat Djily Mbaye bu Sumlu ina episode gata nga wala da kan wala ta ba mo da za ma da combat semene mo tali batira combat Djily Mbaye bu Sumlu allo no ci ay no dig rek ko i mbaxtaan no njom ni ne i mbaxtaan una kate faak ngar teen xaye rek naak i mbug no continuer boya roga pakan na jam njom ne ka i leya nuun e roog nu feet na xeɗan i commencer ina bismillahi rahmani rahim bangin alhamdulillahi rabbil alamin leya nuun e foofuude nu sadakino ne i letan rek nu ɓato sadakino yonte muñ ndax oxe fuɗiidna yakarame xebil ka ande ti yaq programme nan wiin wa nu sadakino wajur fa le xebil ke o ɗeɓeer ti yaqi programme nan wiin wa wo waago fi jiko fa felonga nak jiko fe andoona yee ten ɓisiido meen to jiko ka andoona yee ten ino to meertona nu sadakino nuno ma felwe i nga'a fule mene ñoqole andoona yee vraiment a doya waar ino kiina no roog ke nu sadakino i yoon fa yar fa tegin i leya nuun i soxla e a ñof a reɗanga a ñof sax yakarame i xetiid ke meek yaago leŋar ke meek ndax a ñof o leŋ soxla iran oxu nafna o